Namhlanje mphulaphula wenzo FM sikwidolophu yaseBizana nalapho abahlali bakwa Ward 5 kuNdayingana bebephume ngobuninzi babo supporta elinye lamaxhoba eGBV intwazana neminyaka e17 nekutyholwa ngokuba yathi yadlwengulwa ebutsheni balenyanga ngubhuti wasebumelwaneni. Kutyholwa ke ngelithi umtyholwa lo ebethandana nommelwane waze wachwechwela ke intwazana le ngobusuku bangecawa wayidlwengula. Uthe ke entseni yangomvulo badibana abahlali bambiza umrhanelwa lo wasivuma isenzo esi baze bamnikezela ke emapoliseni. Noko ke behlele elivalweni namhlanje ke ebezovela ezocela ibheyile. Uthe wayalelwa ke ibheyile isicelo sakhe sebheyile simiselwe umhla we-14 kuJuni 2022. Size lapha kuba udlwengulwe umntwana wase Ward 5 apha eWinnie Madikizela Mandela, umntwana ona 17 years. Yilonto silapha namhlanje namhlanje uzobingelela umanki. Njengoba ezobingelela umanki nje into esizisayo apha sizothi makangakhululwa ngebheyili namhlanje lo mfana angumdlwenguli and ityala lakhe malikhawuleze ukuthethwa deske agwetywe kuba sifuna aphelele ejele. Sikhathele ngabantu abadlwengula abantwana bethu nabafazi bonke abahlukumezi babantu abangomama, sithi mabaphelele ejele. Kutsha nje zisezaxhaphaka ngeyona ndlela kuba last week besilapha eMbizana size kwisiganeko sakwa Ward 20 apho bekureyishwe khona abantwana ababini. Namhlanje ndivuka nento ekuthiwa kureyishwe umntwana ona 3 years kwa Ward 21 eGreenville. Sizozama ukuyisondelela xa siphuma kule imarch siye emapoliseni kuba siyeva into yokuba umdlwenguli lo wase Ward 21 akakabanjwa uyabonwa, kodwa umntwana umdlwengule oyintombazana ona 3 years. Silandelela loo nto xa sisuka apha. Ingaba mama xa usithi iziganeko ezimola kunje zixhaphakile iyanenelisa indlela inkundla ezihandlisha ngayo ezikhesi ze-rape? Kuba ityala lithatha ithuba ukugwetywa ayisenelisi, ingakumbi elakwa Ward 20 apho umntu wakhona angaphandle ngebheyili. Ndithetha nje umnqweno wakho mama ibingaske kungenziwa njani ukuzama ukunqanda lo mkhwa umbi kangaka wedlwengula? Kuba kudala siwaphakamisa la maphepha, ootata basijoyinile nabo bayawaphakamisa la maphepha, kodwa siyafuna ngoku ukuke size nestrategy esitsha esokuba masithi siwaphakamisa sibe sisenzana. Siyayibona into yokuba iyafuna sike siyithandazele lento inale rape kula madoda. Iyafuna sike sijonge nomthetho ukuba uthini kulento yala madoda adlwengulwayo, kuba adlwengulayo kuba thina ngoku sibomama senele sifuna ukuhlokomezela ngento ezowenza aphelele ejele angaze aphinde aphume. Amazwi endingawaphosa ngoku emntwini oyindoda omameleyo oseMbizana, amadoda siyawacela noko makakhe abe ngabakhuseli babantu abangomama. Amadoda makahloniphe amalungelo abafazi eMzantsi Afrika. Here to say no to rape. Lona itshomi yam ndifunda naye eklasini. It was strange ubana ndive into enjena. I didn't expect it uba ingenzeka kuye. So namhlanje silapha sizothi no to rape, sizolwa kunye naye because ifana nosisi wethu kuthi. I'm 15 years old. I'm here to say no to rape. Untombazana lo aretshiweyo ngusisi wam. Ndithuke kakhulu uba ndive le nto ngosuku bethetha ngayo. We are here to say no to rape and no bail to this guy. Ingaba ke mhlekazi ezisikolo niyazenza mhlawumbi iGBV yawe nesikhampeni ukuzama ufundisa abantwana indlela zokudilishana nazo xa bedibana nezimeko ezinjalo? Bakhona abantu abanjalo sisaba ititshalakazi ezizibebu zamarha azona ke ziphelele esithubeni ngenxa yento ze-support. I-support sometimes zingabikho kancam. There's a high school and high school esezilalini, but ufumanisa uba even abantwana abakhulelweyo siba nee-problems ukuba i-clinic is around but angathi abantu bayazihambela. Amanesi bahlalahlalayo ngelo xesha yabo, but xa sibabizile bona bayakwazi uba
basinike basithathele ingqalelo. Amazwi amabini amathathu ongathanda ukwagqithisa nakwezinye ii-victims ze-GBV. Hayi, bendingathanda nje uba abantwana nyhani mabavele ngaphambili, abazali mabayeke ukusoloko besisokolisa. Nathi siba abazali, sibotitshala siphinde sibe abazali, siba buhlungu xa siva into elolu hlobo emntwaneni. Umntwana ngoba lo mntu emenzele le nto umntu ebemthembile, benetrust kuye, more especially xa into yokwenza nomntu ahlala naye endlini. Ngoba into endiva ngayo ndiva kuthiwa angathi kangavali endlini kube expected umama uzawungena kanti akazungena, bayozityinsha ngotywala kuloo ndawo bebeyozityinsha ngayo. Sasibe izinto ezilolu hlobo asizithandi ngoba nathi sizela abantwana, kuba abantwana bethu abasibathethayo kwa. Petition to stop bail. Petition summary and background. We urge the court of law to not grant bail for the rapist due to the fact that a perpetrator is not a citizen of Bizana. He is a threat to the victim, Bopeni community and Bizana at large. He has no remorse for what he did. He is an ex-convict who still signs. His actions that he planned to rape is he forced the victim to bath after the incident. The victim is still a minor. She is 17 years old. Actions petitions for we the young females of Ward 5 and the community at large of Mbizana are affected, and the family at civil society are convinced citizens who urge our leaders to not grant bail, talk to perpetrator. I thank you. Ndingalila ngokuba ndingalahleka benditshila uba ndiya emsebenzini umsebenzi omninzi sowenziwe ndicela Baphume bebonakalisa uvuyo kwinkundla yamatyala, abahlali besithi bayayivuyela le nto esagcinwe apha ngaphakathi elivalelweni ngoba abamfuni phaya kwilali yabo, bayamoyika and batyhola ngelithi esesenzo sokuqala esi ukusenza ngoba bathi ubekhe wabanjwa kwiminyaka engaphambili. Siva sibuhlungu kakhulu ngesehlo esehlakalayo kuthi esingathanda kwaba nje aphume kokwethu ngendlela awenza ngayo emntwaneni wethu. Ingaba ke ngokutata njengoba kuthiwa uzawugcinwa elivalelweni until umhla we-14 kaJuni, niziva njani ngaloo nto besi sigqibo sithathwe inkundla namhlanje? Kuseright okwangoku njengoba kuthi uzogcinwa kuze kufika umhla ka-14. Owona mnqweno wenu bhuti ibiyintoni? Ibingaske ithini inkundla, ibingaske kwenzeka ntoni? Owethu umnqweno nje ukuthi angaphumi nje, angayifumani kwayibheyileyo. Ndithe ke xa ndithetha naye umrhanelwa lo wabetha ngedolo phantsi esithi yena akayidlwengulanga le ntwazana, koko bebevumelene kwaze kwathi ngentseni yale mini bebedibene ngayo intwazana yafuna imali kuye, mali leyo yena ebenganayo futhi ebengenalwazi layo loba ibiyimali yantoni. Bese bangibuzeka umphakathi lo indaba ukuthi lokho engishoyo ngaba kwenzeke ngale ndlela esho ngayo ingane. Cha, not yet, not ngale ndlela esho ngayo. Ufisa sengathi ngake ngiveze isithuthi sami, ngasiveza isithuthi sami ngale ndlela le engisho ngayo. Ethi Lese ngichazile yonke ukuthi hayi ngize naye ngeza noma wakhe ushoti lo uthi ubaba wakhe. Then wathi uma wakhe uzophazamisa ubaba wengane ahambe, then ngisale nolilitha nje just simhloniphe ubaba wengane. Kwenzeke kanjalo ke ngempela. So ubaba ubengipressurize kakhulu ngaeloti ndoda khuluma umlalile la umntwana. Ithi mina yebo nilele nabe uthi yo akanazo nenhloni ngidideke ukuthi kanti kahlahla bufama nje uthi izinsizwa ziyawazi umsebenzi wazo. Into ke manje ngizothi wazi mangishaya izinsizwa ngibona mazijomba ucingo la engadini la egcekeni babuya nama blocks laba awala. So angikwazi ukuthi ama blocks aminishali uma bangivuma ngale ndlela engivuma ngayo. Bayiphotha iblocks oqala, bayiphotha iblocks esibili. Ngabona ukuthi ngathi ngizophinda kuyesu la. Ngavele ngasuka kakhulu ngabali ngigqoke kanje ngavele ngakhahlela ama lezi zinto amaphusha ngabaleka ne distance engana because bangibambele khona la egcekeni bangibamba hayi bahlala kumina kakhulu manje ngezinto angemvubu yonke into ngilimele kakhulu mina lemzimbeni emhlanje.
bangishayile nje kakhulu. So babuza ukuthi ubalekani, ngiyabachazela ukuthi angiyazi phela ukuthi ama-blocks asiwaphi noma mhlawumbe zogxotshwa ngamatshe njengoStefan. Bathi bona kufanele ulinde ubone ukuthi uzolinda kanjani ubone ukuthi kulethwa amatshe. Yabo bangibamba-ke bangibophelela ngemuva bangibopha izandla basihlanganisa nezinyawo bagibela kumina ngenduku kakhulu up until ngaphuka-ke ingalo-ke ngaphuka nomlenze bangiyeka-ke lapha elangeni-ke balinda amaphoyisa kancane kancane nomuntu ofikayo bathi makathathe induku afake noma yi-2 latches lapha kumina kwenzeke nje leyo nto cabanga ukuthi mhlawumbe le nto uqala kwayo nje le nto ukuthi baze babe kanjani mhlawumbe eqala about 8 o'clock up until mhlawumbe 11:15 or 20 to 12 emini. So lilonke wena bhuti uyazikhanyela ezi zitsholo zokumdlulile lo mntana umntana uthi uvumelene naye nomama kwayazi lo. Yes, ngisho kanjalo uma wakhe uyayazi leyo nto umphume qha ngiyabona uyena ukuthume ingane ukuthi mayifune u250 njengoba vele kwazi ukuthi ezekuthina eqala ukusibona ngathi mina ngikwazi ukuthi nami ngiyakwazi ubaba udade uthi behlala lapha kwakho ngokuberenta ngathi naye akunankinga ukuthi siyazana engalondlela kanti uzoqhaswa umfowethu masesaba ngosesiyophuza yena ubiza ingane yakhe. Ndingaqhalanga nje bhuti kukho izifoto zijikelezayo khosha noma uke wazibona na? Yes. Uke wazibona? Ifoto ezinjani phela mina seloko mina ngingabanjwa ngizange ngiphinde nihlangane nefomu. Oh, okay. Akabikho umuntu uke wazobona mhlawumbe? Ya ukhona nje cousin sister wami. Osukaphi eMagdalene? Yes. Oh, okay. No. Futhi akazange akhulume lutho-ke ngento ezinjalo. Ngani mhlawumbe kungoba-ke ngingasomuntu omude ezintweni ze-media kanjalo. Okay. Kwindaba Zenzo FM ndingu-Onele Sivuka eBizana.